Reka nizere neza ko mukomeje kugubwa neza kandi Uwiteka Imana akomeje kwa mu ruhande rwanyu. Tugarutse mu makuru yacu n'amakuru menshi cyane agiye atandukanye tugiye kwinjiramo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe byinshi kandi bitandukanye mu makuru yacu, aho tugiye kureba akantu ku kandi. Muraza kunyemerera duhere mu mujyi wa Goma, ku kibuga cy'indege cya Goma Airport. Kera kabaye ikibuga cy'indege cya Goma Airport cyongeye kugwaho indege ndayita iya Amerika, nubwo yaguyeho umunyamabanga wa MONUSCO akaba nawe uyoboye MONUSCO igoma. Uyu nguyu ni Viviane Van Diperi waruherutse no kwandagaza inyeshyamba za 23 mu nama y'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko agashami gashinzwe umutekano ku isi. Turabigarukaho turebe iby'iyi ndege bisobanuye iki, turabirebaho ingingo nyinshi cyane. Generali Sematama Charles nyuma yo guhungira Goma akamaganywa akagaruka ku rugamba bikamukomerera agahungira muri Remera, uyu mugabo yamaze gufatwa n'igisirikare cya FDNB. Turabigarukaho, bakomeje kumukurikirana. Turava aho ngaho tugaruke mu yandi makuru menshi cyane hano Okarehe. Rwose tubafitiye amakuru, turababwira byinshi mu mirwano iri kugenda iba mu bice bitandukanye. Turajya muri Masisi tuhababwire byinshi, turajya muri teritwari ya Walikare tuhababwire byinshi. Muri rusange turajya mu mpande zose tugende tubasobanurira akantu ku kandi. Subscribe, share, comment, like kandi no kukazogera dukomeze kugenda tubana 5 kuri 5, ari nako mbahereza n'ikaze ku buryo burambuye rwose mwamfuramwe. Murabizi rero tugiye kujya Igoma, nta kindi kiri kuvugwa ku buryo bwatunguye benshi. Ntabwo itangazo ryegeze ritangwa reka kizakwereka Amerika n'ubushobozi bwayo. Ntabwo iri buze kubasaba ngo turaza kwinjira ku kibuga cy'indege cya Goma, oya. Ntabwo iri buze kubabwira ngo kuba kiri muri jamming ni mu bikureho, oya. Yo irikorera mu operasiyo yayo ninarangiza yinjire. Rero navuga ko ari ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma ku buryo bweruye, nyuma yuko inyeshyamba za 23 zari zanze ko iki kibuga cy'indege gikoreshwa. Ikibuga cy'indege gitangiye gukoreshwa, kugira ngo neko kiri gukoreshwa indege ya MONUSCO yamaze kuhagwa. Uyu ni Viviane Van Diperi kabisa wageze hariya. Hari ibyatangajwe cyangwa ibyashyizwe hanze. Abasirikare b'inyeshyamba za 23 binje mu mujyi wa Goma mu ntambara y'amaraso yari ikomeye. Nyamara MONUSCO yinjiye Igoma nta ntambara. Gushyiraho ubuyobozi bwa leta bizagerwaho kimwe nta ntambara. Icyo kintu mwacyumvise, icyo ni ikintu cya mbere cyavuzwe. MONUSCO Igoma nyuma y'igitutu mpuzamahanga. Urumva, gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ku nshuro ya mbere niwo babigezeho. Ubufaransa bwaragerageje biranga, Kisekedi arabisaba biranga, ariko MONUSCO na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma, bo baramanuka bakajyayo bakagifungura bahari. Wenda mutavuga ngo ni itegeko ni ibiki. Ubwo ikintu cya mbere cyahise kigaragara nakikukubwiye, n'abasirikare b'inyeshyamba za 23 binjiye mu mujyi wa Goma bahinjira mu ntambara, hari imeneka ry'amaraso. Ariko MONUSCO yinjiye Igoma nta ntambara. Icyo kintu muri kucyumva. Gushyiraho ubuyobozi bwa leta nabyo bizagerwaho nta ntambara. Gufungura ikibuga cy'indege cya Goma nta ntambara, no gushyisubiza ubuyobozi bwa leta nta ntambara. Icyo kintu sinzi nimba muri kucyumva. Narabwiye ati mushobora kuzategereza imirwano muri iyi mijyi ikomeye mukayibura. Uko Uvira mwabonye nta mirwano yabayemo, nta mirwano izaba Bukavu, nta mirwano izaba Goma. Ahangaha hose ibintu bizasubira uko byari bimeze nta ntambara. Barakubwira ati uyu munsi y'ikimwaro gikomeye cya Colonel Nanga n'inshuti ze, ngo ni ba Bertrand Bisimwa ba Makenga, MONUSCO imaze kugera ku kibuga cy'indege cya Goma. Iki ni ikimenyetso cy'uko no kuva kwinyeshyamba za 23 ibukavu na Goma bishoboka. Yego
wari uzi ko iki kibuga cy'indege cya Goma iyi ndege iri buze kujyaho mu buryo bubabaje. Bamwe ngo mu banyagihugu ngo bacu ngo bakomeje kurota Repubulika ya Kivu, babyibagirwe banyuzemo umurongo ngo cyangwa ngo M23 ngo bakajya i Kinshasa. Ibyo ngibyo munyuzemo imirongo muhagarike ngo nzabibereka. Ikindi ngo kandi niba iyi ntambara irangiye hano, kuki amaraso menshi y'inzirakarengane ari kumeneka kubw'inyungu z'ikindi gihugu? Reka dutekereze kabiri mbere yo gutangira intambara. Ni bande batsinzwe? Ni bande batsinze? mu bitekerezo byanjye bicishije bugufi abahohotewe n'uburiganya. Ibyo bintu ugomba kubyibaza. Ubwo bagarutse kuri Joseph Kabila n'imirwano yarwanyemo n'inyeshyamba za M23. Dushyire imbaraga zacu mu gushaka amahoro, twige kunenga za guverinoma zacu mu buryo bwubaka, bazi gutega amatwi, nta mpamvu yo gukoresha intwaro. Ubwo iri jambo ryabwiwe inyeshyamba za M23, amateka ya vuba aha aratwereka ibi: 1998, 2009, 2004, 2012 na 2026. Ubwo ibyagiye biba muri iyo myaka wenda nk'iby'1998 ntabwo rwose nabimenya, n'ibindi byinshi ari gihe ntari bwinjire mu gukurikirana akantu ku kandi. Ariko mu by'ukuri kugera ku kibuga cy'indege cya Goma nta butumwa butanzwe. Kisekedi nta kintu agaragarije inyeshyamba za M23. Iki ni ikintu cyatunguye abantu benshi. Ntekereza ko na M23 yari ibizi neza ko ifite uburinzi 100% bw'iki kibuga cy'indege. Batunguwe cyane kuko MONUSCO ntabwo yegeze itangaza ko iyi ndege izahagera. Ngo muri kimwe mu bintu, icyo kintu kucyumva, muri kimwe mu bintu byashimishije abaturage ba Goma, ngo bari bamaze iminsi basaba ko M23 isohoka hariya hagasubiramo ingabo za leta. Ngo iki ngiki noneho kiberetse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba ari inyuma 100%. Icyo kintu uri kucyumva, iberetse ko iba ari inyuma 100%. Ibyo tujya twicara tukababwira ahangaha, tukababwira ati ibintu bya M23 wenda ku butaka bwa Kongo birimo ibintu byinshi, ariko byateje imeneka ry'amaraso ry'abaturage benshi, byateje ibihombo byinshi, byateje guhunga kwinshi. Nimba ari ukwishyira kwizana kwabo bari bagamije, hari ukundi kuntu byari kugendamo bitanyuze mu ntambara kubwo inyungu za benshi. Nayo mpamvu abasesenguzi n'ababigarukaho bahindukira bakakubwira ngo iyi si intambara yo kurwanirira abaturage, ni intambara yo kurwanira ubutunzi n'amabuye y'agaciro. Urumva, indege rero ya MONUSCO yajemo Viviane Van de Peri yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma ku isaha y'isa 5 zuzuye zo muri iki gitondo. Kumva nibwo uyu yageze hariya, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'agateganyo akanaba n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ndege yageze ku kibuga cy'indege cya Goma. Abaturage barishimye cyane, bizeye neza ko amahoro azagaruka. Ibyo ngibyo ni ibyagiye bivugwa cyangwa ibyagiye bigaragara nyuma y'uko iyi ndege igeze kuri wa butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri bivuze iki? Bigaragaje iki? Ndagira ngo tugaruka aha hantu. Ibi bintu bivuze iki? Bigaragaje iki? Byerekanye iki? Ntabwo bigaragara neza ko hari ibice bigomba kuberamo imirwano n'ibitazaberamo imirwano. Turareba inshuro nyinshi twabonaga ko Bukavu igomba gufatwa, twabonaga ko Goma igomba kwisubizwa, ariko abagabo bakagarukira ku muryango. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yatangiye iyi process. Navuga ko itari process yari yoroshye, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagombaga kuzaho ibiganiro, hagombaga kubanza gusinywa amasezerano, hagombaga gushakwa impamvu nyinshi zitandukanye zo kugira ngo batangire gushyira mu bikorwa ibyabo. Rero niba babwira ngo hatanzwe iminsi
cyangwa iyi mijyi barayivamo, byanakubitiye ko inyeshyamba za M23 kuri uyu munsi zasohotse mu mujyi wa Bukavu cyane zerekeza mu kibaya cya Rusizi hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Henshi bavuze bati ese ko ari bwo M23 yari imaze kwinjiza aba basirikare, byagenze bite kugira ngo bahite bongera basohokemo hariya? Gusa genda avuga ati batanasohotsemo baba badatekereza. M23 ejo bundi yasohoye 7,500 n'abantu 32 hariya ku kibuga cy'indege hariya za Rumangabo. Abantu bati amateka aranditswe, M23 yasohoye abasirikare benshi, byagenze gute? Ariko ndibaza nkabwira abantu ati uretse ibyo ngibyo byo gukinga ibikarita abantu mu maso, ibintu leta zunze ubumwe za Amerika zirimo zikora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri kubyitegereza, muri kubibona neza. Nimba witegereza ukabona ikiri gukorwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tudaciye ku ruhande no kuvuga ibindi byinshi, urabona iyi ntambara M23 igishoboye guhangana nayo. Ubwo namwe muraza muri komenti mugende mumbwira uko mwabibonye cyangwa uko iki kintu cyabaye cyari kiteze. Iki ni ikibuga cy'indege cyari kimaze hafi umwaka urenga kidakora, nta utekereza ko ari indege yagwaho cyangwa ngo igire gute. Noneho uzi ikintu kizakwereka uburyo aba bagabo ba leta zunze ubumwe za Amerika barenze, n'inyeshyamba za M23 ubwazo zirakubwira ko iki kibuga cy'indege cyagoma kugikoresha batari bazi uburyo bagomba kugikoreshamo, kuko hari ibisasu byahatezwe. Ese ubundi byatezwe nande? Nimba ubitekereza neza, Amerika itegura ibintu byayo. Iki kibuga cy'indege ubundi na Monusco yari iri hariya, uburyo yahavuye, uburyo ibintu byose byagenze mwarabibonye, ifatwa rya Goma. Ariko ibi hari ikindi kintu bigaragaje mu by'ukuri. Reka wenda mbiveho twerekeze no mu yandi makuru, tugaruke kuri Charles Sematama. Uyu nguyu ni umuyobozi wa Twirwaneho. Uyu Sematama rero amakuru yamaze gushimangira ko nyuma yo guhunga ku nshuro ya mbere akagigoma, bakamubwira ati ese kutaye abaturage n'ingabo zawe bigenze bite, akagaruka kuri iyi nshuro. Icyongeye kuvugwa cyangwa icyongeye kugaragazwa nuko uyu Sematama kabisa we yamaze gufatwa nyuma yo guhungira za Remera. Ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigakomeza kumukurikirana, zikamwoga runono. Bakomeje bamukurikirana muvo, maze baje kumugwaho rero n'abasirikare bamucungira umutekano. Nabyo ni amakuru yatangiye gutangazwa mu kanya gato cyane ku gicamunsi cy'uyu munsi, nyine nko mu masaha y'isa 7 gutyo saa 8. Ibyo byose rero ni ibihombo tubabwira inyeshyamba za M23 zigenda zihura nabyo kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko dukomeza, Perezida w'u Burundi General Neva Evariste Ndayishimiye we yamaze akugera Addis Abeba ni muri Ethiopia, naho agiye kwitabira inama ya Africa Union, nkuko amakuru yamaze kugenda abitangaza kabisa. Niho yamaze kugera. Ubwo ngubwo yajyanye n'umugore we. Kivu y'Amajyepfo, inyongera zihabwa abasirikari ba FARDC na Wazalendo zoherejwe ku ruhande rw'Amajyepfo. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'iza Wazalendo zihanganye n'inyeshyamba za M23 mu Majyepfo ya Kivu zatangiye guhabwa inyongera ziturutse kuri guverinoma ya Kongo. Nkuko bivugwa rero n'umunyamabanga wo muri Minisiteri y'Ingabo, itsinda ryoherejwe muri ako gace ryatangiye kwishyura ingabo zoherejwe ku rugamba muri iki cyumweru. Ibikorwa birimo kubera ku nkengero zitandukanye z'urugamba rw'Amajyepfo hagamijwe gutanga inkunga ku barwanyi bose babigizemo uruhare. Kuva ninjira mu gisirikare mu myaka 14 ishize, nibwo bwa mbere mbonye inyongera y'amadolari 325. Felix Tshisekedi
ni umuntu ukunda igihugu by'ukuri. Uyu ni umusirikare wahuye naho ari ku butaka bw'ishyamba ashima igikorwa abona ko kitari kirageze kibaho mu mwuga we. Muri Wazalendo nabwo hatanzwe inyongera, ntabwo bashobora guhitamwo, nahawe amafaranga angana na bagenzi banjye, wumva ba FARDC. Muri aya mafaranga nzabasha guhaza ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi. Ibi byavuzwe na Faustin Mugunga, umwe mu bagize itsinda ry'abirwanaho ryo muri ako gace. Nk'uko minisiteri yabitangaje, ayo matsinda yagabanyijwemo amatsinda 6 kugira ngo buri wese ahabwe ibyo akwiye imbona nkubone. Iyi gahunda igamije kongera imbaraga mu ngabo ziri mu bibazo by'umutekano byagaragayemo imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Dore rero nibyo njya mbabwira nkababwira ati ese morale ku nyeshyamba za M23 iraza kuva he? Tekereza, abazalendo barimo barakoma amashyi, umusirikare wa FARDC arakubwira ati njyewe maze imyaka 14 mu gisirikare, nari ntarabona amafaranga y'inyongera yiyongera ku mushahara nagombaga guhabwa kuri uru rwego. Avuga ati Kisekedi igisirikare ikintu arimo agihinduramo, arimo aragihindura nyine ngo kibe igisirikare nyine cyumva ko gikorera igihugu. Usibye no gukorera igihugu, cyumve ko noneho n'icyo gisirikare cyaba akazi kuruta bimwe twabonaga mbere. Nimba ku mafaranga umusirikare yagombaga guhabwa hiyongereho amadolari 325, ibyo bibaye yuko bakoze defense zikomeye. Reka turebe, bagize gutya muri Uvira umutekano barawucunze, barazamuka bahita bigarurira ibice byinshi. Urumva, usibye kwigarurira ibyo bice byinshi, Minembwe yari imaze igihe izengurutswe na Red Tabara na Twirwaneho na AFC M23. Urumva, bamaze bo ubwabo kuyigereramo. Urambwira ngo ni iki kindi uri buze kubwira uwo musirikare atari ugutanga ubuzima bwe bwose? M23 nyuma y'imirwano ikomeye yahuje imitwe y'inyeshyamba za M23 Twirwaneho Red Tabara bahanganye bidasanzwe na FARDC na Wazalendo kuva ku ya 11 Gashyantare. Iki gisirikare kigaruriye imidugudu 4: Karonge, Gakenge, Vitsuvi na Karinga mu gace hafi ya Uvira y'uyu mujyi wa Minembwe. Abantu bazi ko biriya bice byose ari byo hafi na Uvira hariya hantu. Ibyo nakubwiye ngo M23 yashatse gusubira muri Uvira ariko biranga. Mu by'ukuri navuga ko ikintu kigaragaye cyangwa ikintu tubonye ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni imirwano ikomeye iri kuba. Ariko nanone abo basirikare bari kurwana babizi neza ko hari ibiri gukorwa bya nyuma byo kugira ngo bafinalize inyeshyamba za M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 nimba ari ikintu cyayitunguye, ni iki ngiki. Kandi Kisekedi ubu yarabizi rwose, yarabizi ko ibi ngibi ribuze kuba. Route Nationale 3 urugendo hagati ya Goma na Bukavu rwahagaze nyuma y'isenyuka ry'ikiraro cya Mubimbi muri Karehe Buzabweramana. Nkuko nabonye byatangajwe, urabona ko byagaragajwe nuko byari bimeze. Ni ikiraro cya Mubimbi giherereye mu mujyi wa Buganga, gihuza umujyi wa Minova Karungu muri Kivu y'Amajyepfo, cyasenyutse kuwa mbere tariki ya 9 Gashyantare nyuma y'imvura nyinshi yaguye muri ako karere. Ibi bintu Kisekedi abikoze byo kwihera amafaranga abasirikare be nyuma yuko General Sultan Emmanuel Makenga we yarimo asohora benshi barimo bamushinza kutabahemba. Ibyo byanatumye igisirikare cikamwo kabiri.
ati ikibuga cy'indege cya Goma kigiye kugwaho indege kuva AFC M23 itangiye kuhagenzura amakuru mu buryo ubwo wabyumvise ibyo byo wabyumvise kabisa twabivuzeho wabivuye imuzi n'umuzingo mu by'ukuri indege yo ya Van de Perry Viviane Van de Perry uyu umudamu kabisa we byabaye abantu benshi babibonye. Reka mbashimire turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere n'ubundi nk'ibisanzwe. Subscribe, share, comment, like kugira ngo mukomeze akubana natwe.